Skis. Ngiyaxolisa my love skis. I-boyfriend yakhe nami ngiyakuthanda. Wena uthanda nami. Uqoda kweni manje. Ngiyakwaxolisa. Nekiriketsa ama boyfriend am praise bathume kahle muhle. Kimo rentile ngiyabo girlfriend wena ngoba le mwa girlfriend. Mina ngwaborata bufela. Naye ukuthi bekafuna ukumuza umnikazi lomuntu omdala. Wena ungaka intanga zakho lapha ngaphandle bajayi. Uthola nokwaya how ibile itile ubonza no le ready utwaye basenze lemwane. Wena kuthi ufundisa umama kaThobekile istyle selikhothi sex iposition angithi le askisi mntanami askisi wena my love useless hamba qhubeka uyenza useless le mapetla le hamba ngazaqhubeka wena sala nawe hambani ngoba vele uphikisana nami khompela nami hamba usenathe kuwe uyahamba uye Bramfisher ngihambe naye thina sibuye thokoza Cali ngami. Kodwa ngiyathemba nje ukuthi uNkulunkulu nami angiphe umuntu. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got of today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to follow our videos, sharing, subscribe, making sure share abono Lady Blue utlile and uthusa batho ba febezela. So if you no febezela, ke tlo thola batla ngolla and ke make sure ke a thola febezela, ke tlo thola ona tie, ko thola ona juicy, ha ona taba but ke tlo thola. So guys, I ke dijedi ko Instagram le ko TikTok, ke Lady Blue 080 #yes baby muthomolo ke kopa le skele bala ngfollower so that lona le tlo khona thola di updates go nna le bono ho ntso etsahala eng show. So guys, today ke ngole go Thobekile, so ke tlo mo first chance so rena a ihlalose gantle today wa ngoletse o Thobekile sisi wami kunjani? Ngiyaphila kunjani? Nami ngiyaphila my sisi, ngicela utshela ama viewers Street Channel ukuthi bona today kahle wa ubiza Lady Blue. Namhlanje ngibizele uzokwazisa ukuthi ngiyasola ukuthi umuntu wami uyangichithela ngoba like izinto azisafani nakuqala. Kuningi nje exchangeile ene mawuthi uyabheka sihlala la kithi uyarenta so angazi nokuthi ubhizi nobani ngoba abantu bala nabo basuke bangekho sinini nokufika nje endlini kunoka ama perfume ngithola ama phenti ahlukene ngithola ama thawula so mambuza ngama phenti sisuthini because mina I believe ukuthi indoda mina guys I'm so sorry kyatsiba ga staba kae but hanga bona monna fela bile phenti mo aka I'm so sorry so mina into ngifuna ukubuza ukuthi wena utheni mawubona iphenti ngimbuzile ukuthi ekabani yena umtshela ukuthi eyami ngiyamtshela ukuthi akuseyami nawe uyazi ukuthi into eso mina ngigcoki izinto zami uyazazi ene nami izinto zami ngiyazazi ubufebe obu99 lopho straight so nje like kuningi nje kwenzakalayo phakathi kwami naye nje sininini amabhodo kuhlangahlangene like kuningi nje kwenzakala la ninesikhathi singakanani ithandana nalomuntu wakho yo it's been 3 years manje sithandana before kule 2 years yakudala yasitsha manthandana uke wayi experience into enjalo angaze ngiyacala nje noku experience into enje empilweni yami ngiyacala nje ku experience into so wena today usibiza ukuthi khona ukucheckela ukuthi umuntu akho yakujolena noma kanjani yeah nginibizele nje ukuthi ningifindele out ukuthi ubhizi nobani because angazi ngilokolo ngiyambuza ungitshela ukuthi akekho busy usuku uyaphuma uyahamba uyale etshwaleni uyophuza so sisi mina I'm so sorry but abusa question epili kitsamaya uthi unokuthola amaphenti ngithi uyatesta wena nomuntu wakho mina ngihlezi ngitesta manje clinic so yena uyahala like akafuni because of ngiba curious ngokuthi mawuthi uthola amaphenti phela uyabona i-health yakho nawe iyathusa but mawuthi uyatesta kunankinga yasisi wami into engiyibonayo ama signs we cheating mina ngizokufihlela mangalo umuntu lobonisa nje umuntu ama signs wakho nje kubonisa nje ukuthi uyazifebezelela uyafeba and kushuthi abanye uyalala nabo la yikho lento ukuthi uzothola amaphenti so ukena usuku kuphi wena Mothi uyasebenza okay no problem akunankinga sisihambe ngicela ukuthi yena manje ubamba umoya kancane ukuthi ngizofika after 2 days or after 20 seconds or kanjani ungawaka but ngizowenza umsebenzi wami ngokusetshele ngicela ungakhohlwa ungisendela lento le ngikucela yona okay ane ngizokusendela yona so that ngizokhona ukusebenza ngalento le ngibona ukuthi umuntu wakho uyafeva kanjani and if afeva ngizomthola ungawaka ngiyabona sisihambe ngicela ukuthi mina ngiphume ke ngihambe so uzasala kahle ke but ungawaka yani so lokho communicate so guys irina kitso hey
ntho tse ding di bohloko la utlwa my sis o reng but hey guys re ke tsamayeng ke se Ausi-Thobekile ke tsamaye ke lo investigator ka motho wa hae o na le Ausi-Thobekile neng a bona di-panty di mabethe but nna ke le Lady Blue ke tlo make sure Ausi-Thobekile wa tholwa gantlantle motho wa hae o febezela le mang ke a le rata le lona guys if le wena mo o na le mathata kapa wa febelo ska lebala gore Lady Blue o teng ene o tlile mo lefatsheng Lady Blue ka purpose o tlile mo go tlo thusa batho o tlile mo tlo make sure batho ba thola justice e tshwantseng ba ithola ene o tlile mo tlo make sure batho ba phela life se sharp ke a le rata kaofela guys le ska lebala ngeo mfollow wa Lady Blue o hashtag yes baby motomolo ke a le rata yes baby. Hello guys, I am back again. I ke re le bone hore last time Ausi-Thobekile go ngoletse ska ha re ngoletse jwalo Ausi-Thobekile a re Lady Blue motho wa ka one joel and stuff. So guys ke tlile mona ka evidence ke tlile o tlo mo bontsha gantlantle ho etsala eng ska hana suspect motho wa wa mojolla. So kopa le eme hanyane hantlantle ke kopane le Ausi-Thobekile le ska bela tsamaya. Yes baby. My sis le kae? Ngiyaphila kanjani? Ngishapu sis wami ngiyabonga. You so my sister Ausi-Thobekile ke right? Yes. Okay, thank you. Why ke tsa so ke tswa re le batho ba neng ba sa o shebella maybe last time ba o bona ska close evidence but bo ke bua le Ausi-Thobekile. So my sis njengoba ngifikile today ngizokubonisa evidence. Angazi ukuthi uzoyithatha kanjani ukubonisa ukuthi ngiboneni nge-boyfriend yakho uSenzo njengoba bongitshela last time ukuthi uSenzo ususpect ukuthi uyakutholela. Kuthi kubonele sefoni. Yeah, thank you. Ngifuna ukukubonisa mina angazi inkosi yami kodwa uhlezi ala lapho sikuthole khona inkosi yami yani angazi ukuthi ubani kanjani bheka sisi akususenzo lo uSenzo ena unomamami umamami mosilona umama wakho lo uSenzo la look jabam bona Senzo umspank card ibona ngicela ubheke le video till the end ukubonisa ukuthi la beka umspank ibona phela rebalatela time na time ngicela ubheke kodwa umamami lona uSenzo uyenza kanjani into enjena njengoba bawuthi last time njengoba the time ketlamo uthe wena uSenzo urentekini umama wakho yarentisa ngithi yebo so mina bengimangela mangibona uSenzo aspenk umama wakho ibonu ngizibuza ukuthi kwenzakala ini uSenzo ngumshiye endlini ngiphumile mina ngaye e-store uSenzo ngumshiye endlini wathi uzoklina umama yena naye beke ngumgcine aphuma ukuthi ufike kanjani endlini so ngicela ukubuza lamalanga lawa ngoba uyabona ukuthi ayalandelana 3 days lapho umama ugcoka iskipe esiready la limo lesikete sese black bosuku kuphi ngalelanga bokuphi bengemsebenzini usuku semsebenzini emsebenzini so kushuthi bona basala bayigantsisa abaleka ene ngisho nokuthi abaqali nokuyenza lento abayenza no abaqali because of kize kidi video sey3 osathathe i3 bona ngiyacela ngicela nje ningiseni ngiyacela ngicela ningiseni okay ngicela singene lana kini no bala kini ne evidence yethu ngicela La majita babun le cherry keberesh Fanayit umuntu akus keberesh La majita babun le cherry keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela Hayibo Senzo no mama Ausi-Thobekile mama yini wena uthini manje wena amadoda amanje nawo abhekana nawo bayapheza bathi umuhle bathi njani mama ngikubuza something njengoba sikuthola ufebezela ne-boyfriend yomntanakho uthini kahle ngawe angisho next nami ngiyakuthanda ungisukele lo mntana wathi uyangithanda sakhuluma nje sasiyathandana ngiyayibona lento leyo mama sikhuluma nge-boyfriend yomntanakho mama kwakwazi uyenza lento Askis ngiyaxolisa my love askis i-boyfriend yakhe nami ngiyangithanda wena usuda kweyini manje udla inkukhu namaqanda wayo wena angilelanga mfethu kwenzakala yini umuntu wakho makukhona ukudlala noma umuntu wakho lo mina Senzo ngiyakufunza Senzo ngiyakufunza ufunza ngemali yami ngiyafunza imali yakho yani ngoba mama ngimenzela yonke into lo muntu ngimenzela wena awindaba wena akukho la uyakhona angeke ngize ngihlukane naye wena wonke umuntu engiza naye la ubhekana nawe anginamsebenzi nje owami nami abantu bakho babheka usisi yes so ifault yomntanakho ukuthi abantu bakho wena mawuze nabo babheka umntanakho akusifault yakho wena mama uyathandana nabantu abafebayo akukho la uyakhona mama uyathandana nabantu abafebayo ama partner wakho uchoose abantu abawrong because of why ama partner wakho
wonke mama khona babheka lo mntana. Angazi kure awindawo wena ufaka abantu uzokwenza kabi. Akukho la uyathatha. Awindawo wena. Uyangithina ngoba uyafeba and ubhizana sofeni yakho nangaphi mama ukhona. Akungibuze something. Why trying to uchite le mme wa girlfriend yawo ha batho kaofela. Ngikuba mama uthole please. Ngifuna ukuzwa wena senzo. And ngapha umntana abantu uyasho ukuthi ngapha lokhu kukuphukudla mawukungena next akuncede ngayimali zama rent akuncede. Wa uma ufebela. Why bese no hlohlanelwa abuthi senzo na. Uneso utlwa go wachesetswa na. O batla utlwa taste ya family ba family ngwana ba taste jwang. Khuluma. Uyo mbheka zikenzakaleni. Kwenzakaleni ungisukele. Ukusukela ngani? Ugele yabo. Yes. Phela ungena naye akangitshela ukuthi manje yabona ukuthi hey. Uyazibona ukuthi uyagula wena. Eish. Awuguli? Yabona Umama ongaka. Umama ongaka kuwe owami uyangithanda uyenza into ezimnandi uthanda iziphi izinto eziningadi uyenza iziphi izinto eziningi nazenza la birthday ngiyamfundisa zona yebo ukuthi uthini oye uthi kwenzakala ngiyamfundisa akazi next shutho style zona wena akazi next lo akakutsheli lo ukuthi la uright ngambathi wena kahle unjani wena wena abantu phakathi kwami noma nomuntu wami angihlukane naye mntanami umntanami angali ngiyathanda akuphila ama boyfriend lawa wakho ohlezi uthi babheka umntana awekhambile so wena uthathela umntana wakho i-boyfriend ngoba uthi wena uyenza izinto ezimnandi yebo ngiyamthathela uthi wena uyamthathela ngoba uyenza awazi ukuthi sekunama benten manje anazi ukuthi sekunama benten mama ukhohlakele mama ukhohlakele angaze ngathola umama ukhohlakele njengawe dala bangikhuza ngawe wena ngiyayithole akunawena la angeke uzungeke uzombhadalela ngizombhadala mina inkinga yikho ngizombhadalela control usenzo yebo ngiyamcontrol menzela yonke into kumenzela ukudlisile ngizokushaya wena angeke ngizothatha zonke impahla zami engizithengile ngizozithatha uzothatha ongithengile impahla yebo umupha kamnandi ebhedeni ngizokushaya wena ungakhali awona impahla zami siyaqhubeka mina nawe angeke size sihlukane wena usile nomuntu abushaya wena right kulungile sithi mara mama ebile liluthi misamongo wena wethala unezothuwezi kuphela ubasomvukile si unothuwezi yes nesothuwezi lelisa sex yebo ushebona namahlobo hayi wena ubona nomuntu wami wena ubona nami noma ungathi mama noma wenzani ngizwile lento izwile usizwisile soyithi wena ngizala phansi akukho la uyakhona shuthi sifike la akukho nje la uyakhona awindawo ukukhulula lesto bese ni sokwai anyeke ufukuke kangani kwenza sex ayekela lento uyangifule azi nihleka ukuthi nifele uyangijwayela wena uyangijwayela mama ngicela ngiphume mina ngiyamcontrola ngoba ngimenzela yonke menzela yonke into angifuni ukusala nawe my sister mina ngoba ngiyakithi hamba vele hamba angisabanisana mina nawe shona khona ufuna yena sisithobekile kancane ufuna lalela ngathi udakiwe umuntu omdala wena my brother ngathi udakiwe ngicela ukutshela something uqeda ukudla umama kathobekile uqeda usha mama wa girlfriend yawo go thola no kwaya how ibile itile ubontsha no le ready utlo have sex le mmewana unolabile uyango ngabe nithola uvaliwe nje umnyango awindawo unabulala nabantu abayingakhi lo muntu lo ulala nabayingakhi uvile kahle robo ngoba mina usile wena usile wena uyangishaya wena
Mara mama thotho ke tsa swabisa. Nna ke tlo patela ke rata nnete. Okay, ha ona ntho ka iyetsang ya go qetela o ithola go bala le boyfriend. Yona boyfriend ya teng ha impatla ke Go go batla ntho ngwana ha o ithola Yenzeni ukhethela umntana wena ukhethela uyamkhetha kanami ungalingi uze ngintamba ukuthi ufuna ugwayi ne ungalingi uzobona uzothatha isigarette mara ukugwayana nawe. yebo ubethela ngogwayi yenza izinto eziningi kabi mina naye Wena ubethela last week njengoba bengikutshela ukuthi thina selo sibuya lethokoza sibuya thokoza kamamkhulu behambe naye njengoba sambe ngolesihlanu sabuya ngesonto yebo wena Thekuwe uyahamba uye Bramfisher ngihambe naye thina sibuye thokoza umamkhulu utheni mawuza nomntana lomncane iboyfriend nomntana akashongo nisi uyamazi umamkhulu umamkhulu ukhohlakele uyamazi ukhohlakele yebo sikhohlakele abantwana bakhe abantu kulungile bathi ukhohla yethu bakawulu siyabonyanyisela ukuthi niyangijwayela wena nayo mama wena hamba shona khona ngoba vele uphikisana nami compare nami hamba ushona khona hamba ushona khona hamba emapeti hamba kuma bakhe emapeti angina ndaba ngithanda lo uthathani kulo muntu ngefana omncane kunawe mama yebo ngenxa yomfana mama ke batla akitsebe wa ise bantho e ba reng motho wa lefatshe wa change. For example wena o ngwana ha o a tsamaye a lo dula le ngwana hae go kae kae yane a lo dula le ntato ya go kae kae o sala le boyfriend ya hae a butso ka usane ha ka o tshikela hobane wa hola no moholo ko wena wa tsofala ha se o kula wena o etsahala o so le ngkhoni o hudile o hlohloka thuso ke matlo o thusa hobane ngwana wa o tla ba le sing ke ma o tlo wisa ho kitla ya home uzoyiswa ubani angasi uzoyiswa ubani ngizocela bomakhelwane uzohambela bomakhelwane yebo Sistobekile asihamba hambani hambani khona khona kini hamba kini yami wena hamba kini wait yakhe so ukhashe kubani kimi wena ntothe uthe ufebile wambora because akithi unkantsho sika papadi ntse ke bua wa tsaya ngwana batho etheile ufebile ka mme wae mara Mara bathe puposala uthayisa ke bufele uthayisa ko ke right ngawe sala nosikokwane sakho sala nosikokwane sakho imaka ngani please my sis uthayiswa ke eng maybe ke botsa bo sense mohlomong guys nna ke tsebe mohlomong wa etsala hle batho ke fiwa street journal uthayiswa ke nna wena ukena kae ukena kae wena ke kena mo nna ha batho ba kula wa bona motho moholo ha kula ke a kena especially if ke bona mme o sa nahanele ngwana mme o sa batla ngo ba mme a botho batla mme ke a kena if motho mo lwetsa bofebe nna ke tlokela akamaye aye bona hamba shona wena wena taba ya pele ke bone go bofebe wa boja ebile go bala bofebe ke tlo jotsa ntho am sorry ke tshjalo mara nna nnete ke a rata wa feba wa ke go bala bofebe ke mo rentile ya bo girlfriend a wena go bala le mo girlfriend meaning wa bo rata bofebe ene o bo graduated wa feba shep ene bofebe ke ntho tsago uyavumela Mthemulu mabaphume ba no o ska tlo ntjotsa go wena nna ke motlo tsheiswa ke nna ke tseise batho ba febang o ga ke bua le bofebe ungangithathi my sis wena Mali give the phone ngithengelele yona la. Ahlale noma mama yebo ngithengelele phone let's angisabakhulu nje ile phone yomthengelele yebo ngimthengelele phone yana 20%. uyakuthengelela mama people akaze ngithengela ngemali yami wena uyakuthengela ngoba ngifonela angitshela ukuthi ufuna imali yegroza hayi nithanda ufuna imali yegroza kimi wona ngisebenzela kangaki imali yena naye kusho ukuthi bekafuna ukumuza umuntu lo muntu omdala wena umdala ungaka intanga zakho zilapha ngaphandle bajayiba ngiyabonga mntanami ngiyabonga yebo mama lo wena uthanda indoda ngakhona ene indoda umntana wakho ebhlungu lento ubone nokuthi umthengele ifone yebo ngifuna ukuthi ngimthole ngesiphithi mangifuna yebo
Ngane uyambona nawe usasemncane. Gasilili bashaya. Wena ngizokushaya. Okay isenze wena ukuve empilweni yami ayiyo nto angisafuni next ezongihlangisa nawe uhlale naso Right uzosala nami uzosala nami. Okay sithobekile kubese sobani sale mara mothomolo Yeah. kahle mpoli bikoko bethu Hey. ufebile and awuna chocolate Levo ufebile uyaxolisa senzo ngicela uthule so ntho ke batlang ho itse ba kore ke ntho e ntseng hore like ha ra batho kaofela o qetelle o cheata ka boyfriend ya ngwana hao ke batla o tseba please Problem ya ka ke hore ngwana ka every time a kitlisa boyfriend mo. Ama boyfriend ampraise abathume kahle. Bathume kahle muhle. Manje mina ngenze kanjani bonke ene bonke basuka baloko bathanda yena bangitshela ukuthi umntana akho makangayenza ini ayenze so kuba utsa something ke di boyfriend tsa hao kaofela motho ke ba emanyane abuti sorry so ntho ke batlang ho itse ba kore ke di boyfriend tsa hao kaofela tseo Yes ke di boyfriend tsa ka. so ngwana o sholla eng mo hobane yena ha tsebe ke eng play mo nka play mo week Angazi mntanami kusho ukuthi so kusho wena uqetele ubayile le jealous i-jealous yeah ngibe nomona. So ejolweni ko boyfriend yakhe ujolise uzube nesikhwele Angizwa ngomntana yakhe yona ujoliswe yini bonge uzube nesikhwele uyizwa nje nami le boyfriend kaze incane yakhe. injani njengoba uyizwi mntanami ukuyizwa la Angangazi Amakhehla uyahamba impela nje. isipinde singaka Uyahamba ngempepete. Yebo. i-boyfriend omntanakho Yebo noma ngimthuma samoya uyaya. kusho ukuthi Noma ngimthuma ukuthi aye kuphi uyaya. zona uyamtshela lo mama lo usine helicopter nje kwamela Wena yimi engimdala ngazi yonke into mina wena wazi next. imaqala sisithobekile uthi ufundisa wazi next. mama fundisa le idale ngumenzela zona helicopter obomfundisa helicopter uyangijwayela style helicopter yes style sex uyangijwayela wena futhi ufundisa umama kaThobekile istyle se helicopter isex iposition angithi le yes umama nawo bomenza isi helicopter Mntanami mamela mntanami. Le esiyenza mina naye inzima different. ngiyenza yipi Hayi siyenza zonke nje mntanami uyazazi nayo leyo helicopter leyo ungibonisile. my sis kibatla difiwa sama na understand helicopter ke style se jwang my sis ke batla le nna re tsebe gore batho mohlomong le batho ba lemkela batho ba le helicopter istyle se jani helicopter sense maybe ibekile nakimi lo helicopter. injani helicopter ukuqolisa ngifuna ukuzwa kuwe so because of second mama now ngibonisa yini helicopter kumama now istyle sinjani helicopter mani my sister now manje kazi wena ujola nabantu kodwa bayenza idayila usakhona ukuzenza ngithi ngifuna ukubona ukuthi yini into enza ukuthi ufebe maybe mhlawumbe ile helicopter eposition obayenza yona injani helicopter helicopter injani sisithobekile kanti wena Lady Blue yo helicopter boy sex you helicopter helicopter you helicopter wena wena yeah so no mama ungenzisa helicopter so uyashakasha so mama Ngiyayazi mntanami ungibonisile. Ungibonisile mntanami. mama ubonisile Yebo. wena ushaya mama nomntana ngehelicopter that's how fair Sibonise ngawe ke Lady Blue ubonisa mina helicopter ka uphox wait amanyani ungangiphaphela ungitshela ukuthi uzongibonisa helicopter ngithi ngifuna nama sex position Ngithi so wenza kanjani thola bukebile ngalo nishayisa ama helicopters afuna nokushayisa ipresent ufuna nokushayisa nama ama sex stands wakho kufebe ngenzakala natho sengiright ngaye angisamfuni ngenzakala natho yena noma mama baphuma nje empilweni yami sengiright ushiyele mntanami nje ngiyabonga mntanami awuyirenta ngiyayirentale ngoba kwami la uzawuhlala so uzoqhubeka uhlala nosenzo akusexa akwenzi yebo uhlaliswe helicopter ukhetha ihelicopter over umntanakho yebo kahle ngiyakhetha ngenxa nje usela nomama ngenxa nje yehelicopter usela nomama umenza ihelicopter wenzani wena ngenxa nje entendisayo ngenxa nje entendisayo yini endizayo sisi yona ihelicopter yangiyendiza yes lo akangizwa lo angisamfuni ngiright ngaye mama nawe ngiright ngaye ngizohamba ngizoya kabo babami thank you mntanami mama maka wena waswabisa wasiba ngikhulisa bohloko ka ngwana o motshwere 9 months ka ofela male ngawo ha ona pina o utlwa ngwana o sa le mo beile male ngawo yona ka modisa love
Awungudisa. Vela wangudisa vela Mama waswabisa. awukaze Kufela ukhethe kwayi over ngwana hao. Ubona ukusalela kwayi over ngwana hao motho wetseng. ngena endlini Bomme a ke le tlelo ngo rata banna o feta bana ba lona. yeah Motho molo, tlelo rata banna o feta ngwana hao. Lona sis ana wantena lontena mo phela ka wena. Mana skisi man Lady Blue. Awuska tlomkeng ntso pizza ka ile motho wantena no wantita. Skisi man. askisi mntanami Askisi wena my love. Ba tlwelle ba etse helicopter o tla thola o shapo tlo yetsisang le wena ke tsebe. Wo shap Mercedes. Wa etsahala. Uska wanga because of kidin ntho etsahala. Ha una go tlwetsa ngwana my sis. Uthi ufuna ukuya ka baba bakho. Because of nyeke uhlale nabantu abadala umama kushaya ngestina bese azoshayana nomuntu wakho nyenzelana ama position mama helicopter ubufebe nje kuphela. Useless man. Useless ngani? Yeah, kubekani ngesense. Kubekani ngesense. Ngifike vele uphondo. Hamba ayofika yazi why ngithi useless. Hamba Useless aba uwazile wena abe nani wena. ulale namadoda Wena you are useless hamba mntanami hamba mntanami. Wasibona namathuba right ulukile sala. Yebo. Kubekani ngiletha sex. Yeah, useless. useless ulale ngedoda yakho Ngiyabonga. wena uyislima sokugcina ke wena uyislima Manje ukhethi sex umntana wakho. usale naye Sala naye. Sala no sense othanda amantombazana. usale naye Awuna wena vele amama wakho kudala senzo. Right. Unganjani mina? Akuna ndaba mntanami hamba vele ngangingafuni ngathi ngiyenze abortion. Azange sifuna ukuphumisa. Azange sifuna awuboni ngaba phale emapeta ukuthi abakukhulisa. Hamba mntanami. Oh shembu manje bofuna abortion. Bheka lo mntana iblessing. Thobekile makancane. Ukubonisa ukuthi lo mntana lo wakho iblessing. Phela mbheka manje umthathele indoda. If nayisigayina ngabe akekho umuntu okushayisa. Useless mos. Hayi umuntu useless. Kulungile. Useless ngani? Akakuthathela indoda wena uthathela iblessing. Yebo kulungile useless. Yabona wena useless hamba qhubeka uyenza useless le mapeta le. Hamba zaqhubeka wena hamba sala nawe hambani kulungile mama ayi hambani useless guy. Anyeke size simxoshe once impahla zakhe sila. Ngifuna uvala ishow bese sabona umsebenzi kanjani. Hey awusana Wena uzibambelana ugwayi usabhonyelwe namanje. Sisi wena. Ubulelwa ubufebe yazi. hambani Motho mona sala nletsa sex helicopter. Hulukile. Haba salenze bayetsa helicopter. Yeah, haba salenze bayetsa helicopter. Yes. Because of yangswabisa ntho yetsa. Yangswabisa. Ubona ukhethe mshimane otwetsisa nge helicopter di sex position over ngwana hao. yes Ubona ngona uyithi ufeta ngwana hao. Useless. Mama waswabisa. useless nekiri Mama waswabisa. nekiri ke tsa Hayi unosabonisa kima ngofostile. nesamati Ufostile ke ba. akafuna ngiphuma bese sekulate bese ngina 5 months bese kinali 5 months ayi uhlulwe yini ukuyenza uhlulwe yini awuzange kuze khoneke siswe wabanzima kanti nje uzobanzima nje ukuthi ube useless Mama hona ngabe ngi-useless ngenxa ukuthi umthathela indoda ngenxa nje ukuthi umthathela indoda ngi-useless uyabona ibehavior useless yakaba neyakho ngoba uthatha umdala ungaka usile nje fulada setho phuma la setho Thobile setho bayekele benze sex yabo bayenze helicopter kulungile uzomthola umuntu right angithi manje ufuna lo mfana lo dizi lo dom lo ufuni ngiright naye ngiright so senze njani manje kupakele diaparo tsawo lakini ngicela ukuthatha angithi impahla uthezakini zami emapeli ngicela ukuthatha impahla zami ngihambe ngiyele ngabo babami ngiright ngosenze nangomamami ngiright ngisafuna ngisezongihlanganisa nabo hawu lo mama kanti unjani i-relationship yakho naye bekuyi-relationship enjani hle nkosi yami yena bekuwumuntu ohlezi athi kimi nje uyahamba uyophanda ngintshela ukuthi asikho isidingo saloko ngoba mina ngiyasebenza uhlezi angifonela every month angitshela ukuthi ayikho igroza endlini ngiyithenga igroza usenzo yena ke uwest ngoba imali yerent uyithola kimi ngingazi nokuthi ubhizi noma mami ngumenzela yonke into ngemali yami Askis, I'm so sorry. kodwa kulungile angisafuni nje nakusezongihlanganisa nabo angisafuni ngiright ngizoya kithi emapeta kabo babami nobabami ngizomtshela ukuthi umamami umfazi okhohlakele kudala nginyuza akacali kusho khona ukuthi akacali kudala nginyuza ngumntana mina
Angazi next. Balokolo bayenza udoda emuva behind my back. Ngicela nje thathwe impahla zami ngihambe ngiye kithi. Umama sengiright ngaye. Ngizobuya mhlawumbe ngeke ngisaphinde nje ngimbone nasempilweni yami. Angumfuni mina umzalo oyenza kanje. Angumfuni nje umzini. Askisi my love wazi inhliziyo yami ibhlungu Nkosi yami ngiyacolisa ukuthi umama ukutshela amazwi athi uyazisola ukuthi wayebeka ngayenzi abortion kubuyenzile uhlulwe yini uhlulwe yini kodwa kubuyenzile nje kuba ngisinginkinga ngoba ngathi ngiyi-threat nje mina empilweni yakhe ubuya ngathi ngiyi-threat mina empilweni yakhe wayangayenzanga lento leyo askisi Basically, guys, I don't want to lie in tabe bohloko. Ke kopa ntho ke tlo e etsang ke kopa tsama o se thobekile ke mtsamaise ke bitse events tsa rona tsa street generally ke etse basically guys I don't want to lie I've never been this emotional yeah bona batho ba baholo ba tswadi mara guys a ke batlo lla but like ke emotional ke matina fela motswadi sa jwetsa ngwana hae hore ke bisha nka be go abautile ane ke bisha nka be go abautile because manje today abuhloko nami inhliziyo yami ibuhlungu bengazi ukuthi umama uzongenza into ebuhlungu kanje especially nomuntu wami bakhona abo baba la baningi abo baba la ngaphandle baningi Sisithobekile ube right manje inhliziyo yami ibuhlungu yazi kuzolunga akucali ngami vele baningi abazali bayenza lento abayenzayo kuzolunga akucali ngami kodwa ngiyathemba nje ukuthi uNkulunkulu nami angiphe umuntu ozongiphatha kahle usenzo angisafuni nini kusezongihlanganisa naye ngiright ngiyathemba nje ukuthi uNkulunkulu uzongipha umuntu oright yabona sisithobekile before ngivala le show ngifuna ukuthi kuwe yabona uNkulunkulu akamlahla umntanakhe yabona uNkulunkulu sometimes impilo zethu zingaba nenkinga lethi inkinga empilweni zethu kodwa uyabona and uyazi because of the time rona re ling batho ba lefatshe re face amathatha washeba tate ndimo ke bo mang bophelo ba go utlwisang bohloko uyabheka ukuthi abobani abadlala ngathi uNkulunkulu uyabheka ukuthi abobani abathatha advantage ekindness yethu ngoba uNkulunkulu uyathembakala uyaphendula sisi uNkulunkulu anyekaza yekwa abantu abawrong empilweni zethu badlale ngathi okay sizokhapha sibuse kababa bakho sikupakela impahla zakho basically guys ngiyathemba labona re fihlile mo usithobekile ujola le boyfriend usithobekile and ska jola le boyfriend usithobekile jwalo ke bohloko ka gore o buile mantswe a re ke lakatsa e ka reng ka ba go approachile wabona lentswe leo ke lona le nghetile ga lona lae nahana motswadi wa hao sa o jwetsa o lakatse ka reng ka ba o approachile ebile ha o budisa batho ba bomme a ke le keng le be le dipelo a ke le keneng tate mdimo ha rapelo tsa lona a ke le beng bomme le beng dimbokoto le tieng ha o le motho wa mme o tshwantse be motho wa mme ka mantswe a hao le tshepo ya hao e o itshepela go tate mdimo o ka se o motho wa mme e bo jwetsa ngwana hore nka bom approachile guys ke bohloko e re ke thuse o sithobekile hore a etse eng a tlopa ka diaparo tsa hae mona a tsamarimisa ntata wa bane ke le mme wa hae o setse le boyfriend le wena hae bo fila mo hae mo ka re o tjolla le boyfriend ka ba suspect gore motho wa o cheatela Lady Blue teng o tlo thusa ke kopa le ska le bala go follow ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby motho molo ke a le rata guys and I'll see you in the next episode yes baby